hamu ibu toku do sudi keluarga. Mau lihat tema tutu di tuhata pardengan basai, macailas rohana media palatikion, luoi mahwida las di rohani ibu toku ete. Lima di udah apa masuk-masukan dohot ulaut sadariot di berenami si Jepri. Hami sian punguan Raja Tapubulun sekota Batam pasahaton tu ibu toku asa sau matuhu sawang irok ina tua hausi marturu mainna di tobak ni panaparan lileng ma ibu toku mangolu huhuk ma dihaliangi kapoparan Matutu. ador haduka mainna tugu-tugu ni lobo ador hati tugu-tugu ni horobo nang ma ibu toku sahatu namar nini sahatu namar nono Matutu. jadi di habuna dua ibu bereku dohot buru nami dohonai matutu di apalati kion tuhamuna ima sohon hatanya tua nama dok nakanya lirang mainna di tongani onan pada momen aso jadi sirang to dimu tong masih gonggoman Matutu. asa bitang na rumiris matobun na sumarop marana kamu tong riris marburu pihak tok torop Matutu. asa sao matutu saunate tutu nama dok pinatiko kujur mainna di topi ni tadian tuk tu dia bihamu mangalaka saya tu si mahamu dapotan akka persaulian Matutu. ito adong do dibuan punguata kita ro patu pahonon odik sosadia songo sikat ni holong ni punguata tu berenami di son ulima roham majalo jelas marhamate unak boleh berek sebagai nih berdahara pasama songo ni masian hami pengurus kota Batam Yosian Batam Timur nanti terlebak kedua Toy mak pinasa mau saya tu hita tu bapak tua Jadi mau lihat ya mak, nungatung polisi tutu tidak hami, ima tutu labana diarong punguan tapubulun di kota Batabon si Jumpangan nami. Jadi saat naik tu hami, apalagi si bulung tapubulun naro sian Sumatera, sian Jakarta, ngameragam bihamizon. Jadi di hamuna amang boru nami saluhna. Nunga takas ku baida-ida hami nakining yakadus nero hamuna. Tarlumobi di ulang tasadarion di parbot ni matani arion. Oma obas parpudi ador suhutugu hami no bere nami duk buru nami. Jadi buat bere kami berdua sama buru kami tadi sudah diberkati oleh pendeta di gereja. Jadi firman yang ada di dalam akte kawin kalian itulah menjadi dasar buat rumah tangga kalian ya. Jadi nggak malah panjang lebar lagi tulang menasihati. Yang penting kalau soal ilmu di dalam pendidikan itu kalian sudah lebih tinggi. Tapi kalau dalam rumah tangga mungkin orang tulang sudah mendalaminya. Yang penting supaya rumah tangga itu sukses langgeng. Yang penting pesan tulang jangan ada dusta di antara kalian berdua. Katakan sejujurnya ya supaya rumah tangga itu langgeng ya. Berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah buat pengantin. Jadi di bawah toko itu mau lihat yang itu bahasa kami akai boto misal di zona kahula-hula. Ima tadana tutu diulu itu hatai tangyang sebagai pendidik sama-sama pendidik kita. Ngerti? Ima berkat Tuhan jasamu itu tiada tara. Ngerti? Jadi berhasil sudah akai berkat. Las rohanan. Nak pesuarong lain-lain. Alai dihamu nak kena marang-maranggi akan lain-lain sadukna. Dohono nami tek sok kata ni situ nama dok tapunak si bagading di dulu di perdingdingan. Horas-horas lu hamu akan nama riboto nama kulam berboru. Takas wida hami hamu marsipai ringi-ringan. Jadi daktar da berekon na somarama.
arang gua hamuk kabapudana dok babatuana ate jadi ima jadi dapuk matok sok kata si dua tu dong matok saudak naik hudok yuto asa ador hadupang batu tugu di lompu ador hajiti tugu tugu ni horbo nang nak sorma dua mai watokku sahat tu na pering baupu sahat tu na marnini sahat tu na marnono noaing marhite holong ngami los naik pasato naima ulos tebere namion didok kata ni situ didok kata di tuhatai tang nilai ni uloson idammu anggo on mangulusi badadon anggo na mangulusi todi tuhat tadi batadon ate jadi naik pasato nulos mak jadi hulala kami majo percula ate bagi umat non dia kadongat tubuh nami nadongi di pulau Batam ate ulos solongi majo tapasahat baru pe tatugu man no bereta tu sikat ni bagas ni botot teson ate betul mak Jadi sata bima raja nami asa sada dosniro ni ipian non asa tugu nai mang tugu hamuan no beremunon tutongan di bagas nami jadi- songoni main naro nami maula ate mak ala naik pasa ulos mahami ate olo dia lala naik pasa ulos mahami tu namion ate diamu apa musik kami asa baik kamu ma godang anak kokido hamorau diau ima baik kamu Ai tung so boy pe awi nang na tu bane dang edan dar so mondong adong akida na no bi pasaria alai sude na gel kida terjadi hati kana anak koki do amora otia nang sutari utok ngau biak karongan dana bola masa kau di sini anak kokiga dan jadi hati kanan siap dalam bangunan hari kugo bebasari harian dan bonari lau sekolah keleki naik kondo sikona santi potipona sikap dina dorong kogoki marhoi hoi beawi nanda tu dorong tu doruha mangalulu ingolu ngolu na voy barbonaria alarma
sultani untuk audia karungan dan bola masa kau di sini. Malaya kau kira dan jadi hati kanan siap dengan baguran lain. Hugo kopi masari harian nembodari lau ke sekolah gelegi. Naik kondo sekolah sate bote bona sikap tidak tolong kogoki. Marhoi hoi peawi nanda tudoro kutorua. Mangalului goru-goru nawe perbonaria. Asal masak kira-kira sesatu tujuan. Anak koki dalam merawat dia. Bos diurmai. Bos diurmai berabotong mana di kodau sononda rugi luku mampur marningat setina dosalku otene botong. Bos diurmai berabotong mana di kodau sononda rugi luku mampur marningat setina dosalku otene botong. Nasuan